Yes, kanonye mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha kuri twe mu masaha yo kugicamunsi, igicamunsi cy'umugisha kuri twe mu masaha ya nimugoroba biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera kuri 22 z'ukwa gatatu 2025 birumvikana. Tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. I Burundi byakomeye bwana Karemba Aimable, igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha bwana Moses. Honumba ufite vibe aho ngaho rwose wajuri agakira. Nukuvuga ngo icyitwa imiripuko, nukuvuga ngo icyitwa makuru na handi wagisanga uretse hano kuri Diane Kote TV. Yes, tugiye kwa tubyinjiramo rero tubiva imuzi nimuzingo, tugiye tukubaha tubabwira uko situaso ihagaze mu gihugu cyo Burundi. Ibintu byakomeye. Ati njyewe ati 500 y'u Burundi arusha 500 y'Amanyamerika. Uriya mugabo ari umuvandimwe wahoza ambwira ati ngo hari inama idasanzwe yabaye hano za Gitega, ngo ni inama iremereye cyane, harimo uwitwa General Neva, abitwa ba Reverend kuri yo. Ni inama iremereye cyane yaririmo abo bagabo ba General Prime Niyongabo. Ngo ni inama yabaye, ariko ngo ibyo bari kuganiraho ngo ntibabyumvikanaho neza, ngo biza kurangira ngo witwa General ahagurutse aravuga ati ibintu murimo ntago mubizi, ni yoboye igihugu, ngo makwa umurongo mugenderaho. Arimo ba General ba Prime Niyongabo bari abagabo baba General, waramubwira ati ibintu ntago biri bushoboke, ati burya n'igipfunse twakijya marika igihugu nikirimbuke nyire. Yes, tuye kwa twinje mu bakurero bwako karagaciyemo, ariko nanone turaza kugaruka ku cyitwa isaka ridasanzwe mu mujyi wa Bujumbura, aho abaturage bakomeje kugenda babasaka cyane. Hari umuturage bita Jean Baptiste, ngira ngo na message hano uracyayifite, yanyandikiye ambwira yuko bamugezeho ku isaha y'isa 8 n'iminota igera kuri 30. Urumva twasatiraga saa 9 z'urukerera. Ibyo rero ni ibintu bigaragaza neza ko igihugu cy'u Burundi umutekano waho cyo tugoma tuvuga umutekano warazambye, umutekano w'igihugu cy'u Burundi ntago meze neza. By the way, ngira ngo yenda ibi tugiye kuba tuginjiramo. Bwana Karemba Aimable, wanyemere nkinjira mu mpfunyamfunyi. Nta kibazo bwana Moses, tangirana nizo mpfunyamfunyi maze ubundi natwe twinjire mu cyitwa amakuru adasanzwe. Umunwa njye wamaze kunjye wawandiye twese nukerega byamaze kurenga akazi byabaye ingeso. Yes, areka twiruke cyane nukuvuga ngo tugiye kuba dusimukira mu gihugu cy'u Burundi, by'umwihariko turebere hamwe iby'isaka nk'uko umuvandimwe yarabivuze. Rikomeje kugenda riba mu bice bigiye bitandukanye i Burundi, byaba Gitega ndetse na Bujumbura. Turaza kuba tugaruka mu makuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turebere hamwe iby'amakamyo agera ku 8 amaze kwerekera Cibitoki, n'amakamyo arimo abasirikare benshi ndetse n'intwaro. Turaza kuba tugaruka ku makuru agiye atandukanye by'umwihariko akomeje guturuka Bujumbura hano ku kibuga cy'indege, icyitwa umutekano udasanzwe wakajijwe. Ese ari kwitegura iki gishobora kuba kidasanzwe? Turaza kuba tugaruka mu makuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi, by'umwihariko hano mu bice byo muri hano Cibitoki. Turebere hamwe ikibazo cy'abaturage bafite kubera inkozi imbunani zikomeje kugenda zihavugira. Hari abafite ubwo bati intambara. Turaje tubikomozeho baramenya byinshi. Turaza kugaruka by'umwihariko hano za Gitega, turebere hamwe inama zidasanzwe zikomeje kuba zihuza abagabo bari mu ishyaka rya CNDD-FDD. Gatanu kuri kagenzi kako rero, we utari wakora subscribe kuri Diane Kote TV, ndagira ngo ukore subscribe kugira ngo tuze kubana neza muri ano makuru. Bwana Karemba Aimable, ndagira ngo duhite twinjira ibi bintu tubyinjiremo neza. Umeze neza? Meze neza ndakomeye bwana Moses. Yes, twinjane n'inkuru rero igira iti isaka rikomeje kugaragara hano i Bujumbura. Ese isaka urarivuga iki? Bwana Moses, ahangaha ku isaka ridasanzwe riri gukorerwa abaturage batuye muri n'umujyi wa Bujumbura, byatangiye bivugwa yuko ngo impamvu ikomeye cyane ari uko abaturage bahunze bavuye mu gihugu cya Kongo, bakomeje kwakeka yuko nawe bira bintu ni kubibona, harimo Red Tabara. Nawe bira bintu ni kubibona kubasaka
ntago byagakwiye nta nubwo rwose bigaragaza ishusho nziza y'umutekano wa kino gihugu kuko dore yuko nabo basaka ni abaturage basanzwe Red Tabara niba yaramaze no kuzana nabo abaturage b'abanyamurenge bavuye muri za Sud Kivu za Minembwe bahungira muri Kongo kubera intambara yari ikaze cyane n'aka kanya gikaze yego bagahungirayo ubu kakanya Red Tabara yamaze gushyika hehe mu bice byo mu Burundi kuko nubundi iyi Red Tabara bavuga cyangwa se bari gukeka yuko amaze gushyika ku butaka bw'u Burundi ni Red Tabara nubundi irimo abasirikare bavuka mu gihugu cy'u Burundi ifite abasore bafite ababyeyi bavuka mu Burundi ifite ba oncle ifite ba anti ifite imiryango itandukanye bivuze yuko niba Red Tabara yaramaze kwinjira izanye n'abaturage b'abanyamurenge bahungiye mu gihugu cy'u Burundi nkuko bigarukaho n'abanyepolitike n'igisirikare cy'u Burundi tayari ubu Red Tabara yamaze kuzenguruka ibice byose by'ingenzi bya hano mu gihugu cy'u Burundi bidasubirwaho turaza kubona intambara idasanzwe kandi intambara iri bugaragaremo icyitwa imbaraga zidasanzwe ku mpande zose yes birumvikana ngira ngo nanjye nahoze mbikurikirana biriya bintu nkurikirana amakuru menshi cyane agiye atandukanye nza kubona yuko rwose ibintu bitoroshye habe inama ndetse bishobora kuza gutuma igihugu Burundi kisanga mwicura burindi ngira ngo bwana Karemba Emma burereka iyi nkuru tuyive ahubwo tugaruke gato kuri izi nama zikomeje kugenda zigaragara hano i Bujumbura ni inama kugeza amagingo azimo ziragenda zititiza benshi kuko ni inama zikwemeranwaho ibintu abandi ntibabyemera ugasanga igice kimwe kiremeza ikindi kigahakana ibi bintu tubyita iki ese ibi bintu bishobora kuza gushyira igihugu cy'u Burundi mu kaga tukabona giciwemo ibice muri politike ndetse no mu nzego za gisirikare ku kijyanye na political system cyangwa se uburyo bw'imiyoborere ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye ndetse nabo bafatanyije urabona yuko bimitse ikintu kijyanye n'ingenga bitekerezo cyane cyane ivanguramoko nubwo uno mu perezida Evariste Ndayishimiye akomeza kugenda abyihunza umunsi ku munsi akabishyira ngo ku gihugu cy'u Rwanda ngo nicyo cyazanye amoko mu bihugu bitandukanye byana muri Afurika birasirazuba ariko ndakubwiza ukuri yuko ibi bintu biraza guteza ikibazo gikomeye kuko nk'ubu uku kutumvikana gukomeje kugenda kugaragara kuri gutuma abari abafatanyabikorwa ba Evariste Ndayishimiye bajya ku ruhande rwa adversaire cyangwa se uruhande rurwanya Evariste Ndayishimiye ni ukuvuga ngo rero niba umuntu mwafatanyaga kuyobora cyangwa se gutegeka nge simbyita no kuyobora kuko mbona ari ugutegeka hano mu gihugu cy'u Burundi uwo mwafatanyaga muri ubwo butegetsi akava ku ruhande rwawe akajoininga uruhande rukurwanya tayari biraza kukubana kaga kuko amabanga yawe yose arayazi yes birumvikana rero uko byagenda kose nyine ni ibintu bikomeje kugenda bikara ndetse bifata indi nirangira ngo nanjye ni ibintu nahoze ndeba ama video twahoze tuyarebana ni gute uzajya mu inama itari yamara n'iminota 30 abantu bakajya mu guki ikibazo kweri ni ikibazo gikomeye cyane inama itari yamara iminota 30 nimba guverinoma y'igihugu ifite ibibazo ngiye buriya hari ikintu kiba cyarancanze buriya iyo ibibazo byatangiye kuza indani muri guverinoma bikaza mu nzego za gisirikare biba byakomeye icyo gihe igihugu kiba kiri muri risk gishobora guterwa kudeta cyangwa se mu kimwe ugasanga abayobozi bamwe na bamwe babihuriyemo n'ingaruka zo kuba bakicwa urumva ni ikibazo gikomeye cyane tuve hano rero twikomereza ngira ngo narababwiye ati nge ntabwo njya mbatindira harimo umuntu baguze internet y'ijana akavuga uko byagenda kose aya makuru yose kama mbaya ndayumva ahubwo rero rwose mw'abantu b'Imana mwe namwe twabatekerejeho niyo mpamvu bura nkubita amakuru nge mbangura nkubita niruka reka dukomeze by'umwihariko turebere hamwe amwe mu makuru adasanzwe arimo agenda aturuka no Cibitoke mu kanya gato gashize andi makamyo 8 maze kwagera ni ibintu byateye ubwoba benshi ni ibintu benshi barimo baribazo bakavuga bati ejo haje 16 ejo bundi haza 5 uhaje 8 ejo haraza 3 ejo bundi hazaga abo kandi bose n'abasirikare barimo baraza mu myiteguro idasanzwe imbunda ziri gukoreshwa rimwe na rimwe zikurasa amavegerema mu baturage ibiki urumva ni ikibazo gikomeye cyane none kuba ibi bintu birimo biraba mu gihugu cy'u Burundi ese ngira ngo maze imisi nkubaze ikibazo twitege ikinyuma yi deployment ikintu turi bwitege ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi deployment urumva niba twatangiye kubona ibikoresho bizanwa mu bice twavuga yuko bari gutekereza yuko umwanzi ashobora kuba arimo yego kandi umwanzi nawe yamaze kumenya yuko ikigenza abasirikare bari kuzana ibikoresho bari no kongera abasirikare mu bice bitandukanye birimo Red Tabara
Nguvuga ngo Red Tabara nayo ahiri iryamiye amajanja. Twagiye tubibona ukuntu igisirikare cy'u Burundi cyazanye abasirikare benshi muri no shyamba ryo mu Kibira uhereye no ku munsi w'ejo. Biravugwa ndetse biremezwa yuko mu masaha y'isa moya igisirikare cy'u Burundi cyagize gutyo kikagwagaho igitero gitunguranywe n'umutwe wa Red Tabara. Umutwe wa Red Tabara watunga igisirikare cy'u Burundi. Batayo bayimishamo amasasu n'amabombe nyamuneka. Ngabagera kuri 501 bahasiga ubuzima. Birumvikana yuko inkuba yongeye gukubita. Urumva yuko ntago ari ibintu byoroshye kandi ni ibintu biribuze kuvamo ikibazo gikomeye cyane. Ntago biribuze koroha kandi Red Tabara iravuga yuko ibice by'ingenzi ishaka kakanya Cibitoki kiriya kigo cya gisirikare bagishaka kandi vuba na bwangu. Ariko suni nka Red Tabara nk'ubiramutse ifashe nk'ikigo cya gisirikare cya Cibitoki ibi bintu ko ubwo ni ukuvuga ngo ubuze nuko yenda inaha mu Rwanda dufite ibigo byinshi bya gisirikare kandi byose binakomeye ku rwego rwo hejuru niyo wafata kimwe ikindi cyonyine cyakwigera kikagufata. No kuvuga ngo mu bigaragara byo mu gihe Red Tabara yaba igize gutya by'umwihariko yaba igize igice nako aba barundi baba bageze igice bamburwa kiri strategique nka Cibitoki kiriya kigo cya gisirikare mu nyihanganire bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane. Uzi impamvu byateza ikibazo gikomeye cyane se? Hariya niho hantu bafite ibirindiro bikomeye. Hariya niho hantu bafite ibirindiro bikomeye. Ubwo rero ibyo birindiro baramutse babitakaje ni ikibazo. No kuvuga ngo Bwana Kalinga Aimable hari ikintu abantu batazi. Igihugu cy'u Burundi ngira ngo tumaze iminsi twumva amagambo General Neva ngira ngo iyo nkuru sibwo nayisomaga avuga yuko ngo igisirikare cya RDF ngo kitanganya n'imbaraga n'igisirikare cy'u Burundi. No kuvuga ngo ibi bintu ngira ngo maze iminsi mbivuga igihugu cy'u Burundi ntigifite igisirikare ahubwo gifite imbonerakure. Gifite imbonerakure. Nago bari twabita abasirikare. Impamvu ibintu bigarutseho ni yihe na magambo nahuze mbona ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye akomeje kugenda atangazwa. Akaba ari amagambo akomeje kugenda agaruka n'ubundi kuri gukompeta cyangwa se kugereranya gukompeya igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Rero hari ibintu abantu badakinisha nyine ndagira ngo mbanze nitangire hano ubutumwa kubageranya igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'icy'u Burundi. Kwifata ukageranya igisirikare n'igisirikare cyaje hano muri Kongo bakacyambura rubaya tuyireba imisozi ya Bwiza ngira ngo ibyo bintu mpora gifatanyije n'abandi ukifata ukajya kukigereranya na RDF ijya muri za Mozambique ibyabereye Cabo Delgado barabizi. Cabo Delgado bisambika kubita ikanura. Imitwe igiye itandukanye za Al-Shabaab zaki byose irahanga muri Rwanda kubita. Na za South Africa. Ubwo rero rwose ibyo bintu ni ibintu bibiri byatagomba kugeranya cyo kora yenda bakigeranye n'icyo kwa Kisekedi kwa bene wabo. Akigeranye n'igisirikare cy'impanga mugenzi wari we Kisekedi. Abantu bakubiswe na M23. Reka tunabivemo twikomereze ataza kugira abarundi yenda batwitwaramo umwikomo gusa nabo bazukuri. Bazi ko babeshywa. Reka tuve hano ahubwo twikomereze ngira ngo Bwana Kalimba Aimable hari amakuru menshi tugomba kuvuga. Tugaruke gato hano Kibira ngira ngo amakuru y'Ikibira amenshi niho buyafite kundusha kuko nabonye ugeraho drone tubwira amakuru kugeza amaginga yo hafite na yahese imyiteguro ku gisirikare cy'u Burundi geze. Imyiteguro ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi abasirikare baracyazanwa nubwo bitoroshye hari ubwo bukomeye cyane nyuma yuko n'ubundi ngo bazikomeje gukubita mu ishyamba rya hano mu Kibira. Nk'ubu biravuga yuko hari imodoka ziri mu bwoko bw'ibifaru zigera kuri 4 zazanwe mu ishyamba ryo mu Kibira ndetse kandi hazanwa batayo imwe y'abasirikare mu masaha ya mu gitondo saa 4. Ubwo ngubwo byasatiraga hafi amanywa. Yego. Hazanwa urubyiruko rw'imbonerakure rugera ku bihumbi 4500 rufatanyije n'aba FDLR. Birumvikana yuko igisirikare cy'u Burundi nyuma yuko kibonye yuko kiri gupfira muri no cyamba ryo mu Kibira bavuze bati izi mbonerakure n'ubundi turazitoriza gupfa. Reka nazo tuzizane n'aba FDLR bagenzi babo nabo baze basogongere ku bushyuhe bw'inkuba bahangane. Yes birumvikana none ibi bintu bya Kibira se urabona atari ibintu
bishobora kuza gukomeza gushyira abasirikare bariho mu kaga, kuko inkuba niyongera gukubita noneho Red Tabara n'izo manzi irabamara. Red Tabara niza irabagirira nabi, kandi n'ubundi muri ino shyamba ryo mu kibira biravugwa ndetse biremezwa yuko hari agace ikitwa Red Tabara yamaze kugeramo, ndetse kandi igisirikare cy'u Burundi ngo hari n'agace cyagerageje gusatiramo kigerageza nibuza ngo kureba niba cyakwinjira mu bice Red Tabara yacukuyemo indake. Ni naho abasirikare bivugwa yuko baguye hano mu ishyamba ryo mu kibira mu masaha y'isa moya za nijoro ku munsi w'ejo. Biravugwa yuko bari bagerageje gusatira ibyo bice Red Tabara yacukuyemo indake. Yewe Bwana Karemba Aimable, ni byinshi cyane mbona hano bikomeje kugenda bitangazwa ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Hano kuri Duniani Cote TV mukomeze mukore subscribe, muze mwiyongere muri benshi, abasharinga mu sharinge, kugira ngo buriya nk'umurundi uba ugomba kureba nk'iki kiganiro bagomba guhita sharinga. Impamvu ni iyihe? Buriya ni byiza iyo utanze amakuru hakiri kare. Mu Rwanda niho tujya tuvuga ati ikintu cya mbere ni amakuru. Ubundi ukibona inkuru idasanzwe tayari nubwo uhita uyisharinga mugenzi ukaba ati ibi bintu mwaba mwabimenye, kugira ngo ibintu bigende neza. Ubwo rero rwose umurundi aho ari hose ndetse n'uri hirya no hino ku isi nawe rwose wumva iki kiganiro ajya sharinga, ajya musharinga mw'abantu b'Imana mwe, kugira ngo ibintu bigende neza. Yes, katuve hano rero twikomereze, by'umwihariko tugaruke gato kuri aba banyapolitike. Ndashaka ko tugaruke kuri uyu mugabo ni Bunyoni yigeze gukoreraho polisi mu gisirikare cy'u Burundi, General Guillaume Bunyoni. Ngira ngo uziko ari umwe mu bantu bagerageje gutera kudeta guhera ku bwa Perezida Nkurunziza, ndetse inshuro nyinshi binavugwa yuko nabyo biri mu binafungiye. Ni umugabo rero kugeza amagingo y'igihugu cy'u Burundi kikikanga nubwo akiri muri gereza, kuko uyu ni umwe mu bagabo bafite amafaranga. Erega uriya yari afite ibyegera, niba nabyita ibyegera, yari afite inshuti zitumvikanaga n'ubundi na Evariste Ndayishimiye n'abandi bafatanyabikorwa be, kandi izo nshuti ze nizo zikiri gukora akazi n'ubundi yari ari gukora. Kandi ntabwo tuyoboye yuko Karemba hari umuvandimwe wambajije ikintu, wambajije akantu, arambaza ati Karemba Aimable ni umusore kandi ni inkumi yabimbajije, arambaza ntimba sinzi ubwo ngubwo ati Karemba Aimable ni umusore ni umugabo. Icyo kibazo nanjye nahoze nyibazwa cyane. Hari ikinyamakuru njyangoreraho mfite na groupe bakita ngo ni Bishya TV, shene yanjye. Ubwo hari abakobwa bajyaga bavamo cyangwa se n'abagore bakamagara, se uri umukobwa uri umusore cyangwa se uri umugabo, baza kutubwira muri comment umuntu ugeza Karemba n'uyu dere uyu ufite microphone y'icyatsi, baza kutubwira Karemba ni umusore ni umugabo, mumubona muti? Hari n'abambwira ngo ndi imbera byose, byaba ari umugisha kuberwa na byose. Birumvikana rero n'amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Ngira ngo ntago tuba tugomba kuvuga amakuru gusa, by the way tuba tugomba gucishamo tukaganira. Bwana Karemba Aimable, ndagira ngo dukomeze, ngira ngo ukomeze tubwira kuri uyu mugabo ngo ni Bunyoni. Ni umwe mu bagabo bagiye bahangayikisha bikomeye igihugu cy'u Burundi, ndetse agenda atizwa imbaraga n'umurindi n'abandi banyapolitiki bagiye batandukanye batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Ngira ngo turabazi n'aba Agathon Rwasa barimo, badashaka ko CNDD-FDD yongera kwikubira amatora ateganyijwe mu mwaka 2027. Ndagira ngo ibi bintu tubyinjiremo neza. No kuvuga ngo abanyapolitiki bagiye batandukanye bafatanyije, ubundi urabona imbaraga zabo zingana gute, ziri ku rwego rwo guhangana n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD, habayeho kwifatanya kw'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Erega Bwana Moses, nureba hano ko hano dukora kuri Duniani Cote TV, nubona yuko dufite icyitwa unity idasanzwe itasenyurwa n'imiyaga yaturuka ku burengerazuba, iburasirazuba cyangwa se amajyaruguru n'amajyepfo. Nk'ubu twubwacu tugiranye amakimbirane niyo byaba ari ku kantu gatoya tutumvikanaho, yego byaba ari mu kazi cyangwa se no mu buzima busanzwe bwo hanze. Ni ukuvuga ngo umuntu washakaga icyuho gikomeye cyane hano kuri Duniani Cote TV akayisenya, yego nibuza abona yuko hari umusanzu Moses atanga ukomeye cyane hano kuri Duniani Cote TV, abona yuko Karemba Aimable hari umusanzu atanga no kuri Duniani Cote TV, yarangiza
akancaho akaba yasenya bino bintu kuko yamaze kumenya yuko njye na Moses tutumvikana neza, agakoresha ibishoboka ibyo ari byo byose. Nibyo rero tubona icyitwa Red Tabara ndetse n'abandi banyepolitike batandukanye nabo kandi bakorana na Red Tabara mu buryo bwa droite droite, niko bakunda kubivuga. Biroroshye cyane rwose kuba basenya ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, biroroshye cyane rwose, ijana ku ijana. birumvikana ngira ngo Bwana Kalimba Aimable ngira ngo wasuriza ahangaha ntiyaba yibeshye. Ya reka tubashimire rwose, dusoreze ahangaha kandi bagire amahoro, impagarike n'ubugingo mu mitima yabo. Bwana Kalimba Aimable nanjye ndagushimiye. Yego urakoze cyane Bwana Moses. N'abakunzi ba Duniani Code TV murakoze cyane.